Recimo ima ta slikarka, ja je uvek navodim kao primer. Znači žena je imala 10 dece i kao baka sa 79 godina. 79 godina dobila upalu ovoga zgloba. I doktor je rekao da uzme malo da slika da bi oslobodila zglob. Ona se zove Mozes, baka Mozes. Ali ja sam to zapamtio zato što je na našem možeš. Tamo Josišana, jel? Ta baka Mozes je počela da slika da bi oporavila zglob. Kažem, živjela je kao domaćica, 10 dece je rodila. Ona je naslikala 1200 slika. Jedna slika je prodata za $1.300.000. Njene slike su došle na razglednice, na markice, poštanske i tako dalje. I živjela je, mislim, 104 godine. Zato što je njen dar nju nosio još 20 godina. Svrha. I zato kažem, nikad nije kasno da se krene na taj put, nikad neće rezultati doći brzo, ali to nije ni tako sporo.